Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alamin. Ve salatu ve selamu ala eşrefil enbiya vel mursalin. Seyyidina ve habibina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Bi senedine muttasil ilal imam Muhammed bin İsmail el-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Ve adamallahu nef'a bi ulumihi ve ulumikum ve ulumis sairis salihin fid darayni amin. Qala rahimahullahu ta'ala min evveli kitabi ila en qal كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرهم من الأعمال بما يطيقون. Ötkönde şol 20 hadisibizdi bütür albastan sabağı soktop kalgan. Oşol жерден ulap başlasak, bu hadiste Peygamberimizin en süyüktü ayalı Aişe radıyallahu anha, Sıddika binti Sıddik, Çinçildin kızı Çinçil Aişe enemiz Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den şul hadisi rivayet kılattı. Qalet Aişe enemiz aytat: "Kana Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem iza amarahum min al-a'mal bima yutiqun." Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir buyruktu bergen bolsa, özünün ümmetine bir buyruk bere turgan bolsa, amarahum min al-a'mali bir işlerden bima yutiqun, oşol ümmeti kolundan gele turgan, mümkünçülüğü jete turgan, atkara turgan nersege buyruğu teledeydi. Sebebi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bizge ümmet Peygamber olup gelgenden başta öyle bizdin kamımızı jep, bizdin oylop, biz şular menin ümmetim tozoqa girbesin, menin ümmetim bari beyişke girsin degen çakırık menen ömrünün akırına çeyin ümmeti Ömen ümmetimde bu dünyadan ötüp ketdi. Jada kalsa özünün düşmanlarına dağı bardığına oşol ümmetim şular imanға gelip kalsa dep Allah Taala'dan dua kılgan boyunca bu dünyadan öttü. Demek Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bizge olgan merimdүүлүгү, Peygamberimizden bizge olgan ırayımdуулугу biz kolumuzdan gelgen nersege gana buyurdu. Egerde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kalagандай же болбосо өзүндөй кылып bir amaldарды айткан болсо, анда бизге кыйынчылык болуп калмак экен. Азыркы мезгилде ошол жеңил кылып берген шариятыбызды да карман албай, 5 убак болгон намазыбызды да окуй албай, сарсана болгон инсандар бар арабызда. Парыз болуп намаз бизге парыз болгондо 50 убакыт болуп парыз болгон. Кийин Муса алейхиссаламдын sunuşu menen senin ümmetin alsız ümmet. Senin ümmetin bul 50 vakit namaz okuy albayt. Allah Taala'nın jеңилдик suragın dep kaytarıp anan 5 malga düşkөн. Oşonda aytılıngan egerde şol 5 mal namazın toluk kanda okugan bolsa şo 50 vakitin so berilet dedi. Oşol 5 mal namazыбызга жыгылбай жүргөн da adamlarыбыз бар. Demek Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şo bizge жеңилдик, biz götür ala turgan, biz kıla turgan amaldarga buyurgan eken. Emi gede adamlar özlörü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem alıp kelgen dindi, şol Peygamberimiz alıp kelgendey garmabastan şol özlörü biz artıgırak kılabız. Biz Allah Taala'ga jakınırak bulabız. Biz köbürөөк ibadat kılabız degenler dagı Peygamberimizin mezgilinde bolgan. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem 3 adam gelip men ne takır üylenbeymin. Şu üylengöndün orduna Allah Taala'ga ibadat kılıp ötöm dedi. Biro men takır uktabaymın dedi. Jalan ibadat kılamın. Farz namazlar, nafil namazları köpöйтүп, uktabası ibadat kılam dedi. Biro aytты men takır orozonu kaltırbaymın dedi. Alar oşol ibadatты köp kılıusu menen Allah Taala'ga jakındayım dep oylaştı. Biroq Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem başka hadisinde aytты, sizler amalыңардын köptügü menen emes, balki Allah'tın rahmeti menen beyişke giresiniz dedi. Bardığız Allah Taala'nın merimi, ırayımı menen giremiz. Allah Taala bizin namazımızga, bizin orozobuzga, bizin ibadatlarımızga muhtaç emes. Biz özümüz Allah Taala'ga muhtaçbız. Kana menin kulum, men aytkan buyruktарды atkarabı eken dep az gana nerselerdi bizge buyruk kıldı. Kalganını özüzge taşladı. Menin pendelerim deyt, maga jakınday turgan nersesi nafiller, buyurulbagan ibadatlar. Biroq oşonu dagı kıynabastan kolundan gelişince atkarganga.
Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem biz bayağı oğuz tazalap жүрген miswak, diş tazalay turgan şotka. Adamlar oğuzun tazalığını bilbey жүрген mezgilde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bizin ümmetine şol mezgilde adamlarga tazalıkты үйrөtүp, tişin tazalooga çakırık jasagan. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytat, Cebrail aleyhisselam kayra gelip meni oğuzundu tazala degende uşunçalık köp tazalagan. Oşonda Peygamber aytat, "Laula aşukka ala ummati", egerde ümmetim ele oğru gelip kalbaganda her bir darat alganda miswak menen oğuzun tazaloosun buyruk kılat elem deyt. Demek şol jerde de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bizge oğurçuluk keltirбестен bizge taştap koydu. Egerde oğur bolboganda men ümmetime şu her bir darat alganda tişin tazalooga buyruk elem deyt. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ümmeti üçün en güygen insan ele. Emi bul hadiste aytat, "İza amarahum", bir nesege buyruk bere turgan bolsa, oşolordun bir amalda atkaruda ma yutiqun, kolundan gele turgan nerseni buyruk ele. Egerde çoң amaldardı bizge atkırıp gününe 1000 reket nafil okuysun. Mınça reket, mınça gün orozonun buzbay ulap karmaysın dese, moynubuzga millet bola turuşan atkarganga tuura kelет. Bирок ümmetine mehrimde olgan paygambarыбыз Ayşe nevizdin kavarı menemne oşolordun mümkünçülügü bolo turgan nersege. Demek azırkı bizge buyurulgan ibadatlar bolsun, tıyılıngan nerseler bizdin mümkünçülügüzge ılayık, biz kıla ala turgan nerseler. Kebekler aytat, men uaktım jok, 5 maal namaz okuy albaytam deyt. Jok, al senin jalkoluğun ele. Allah Taala sağa şunça ömür berdi, ensoluk berdi, oşol Allah Taala'nın buyruğunu atkarın. Sebebi paygambarı şonun Allah Taala menen bizge buyruk berilgende biz kolumuzdan gele turgan nersege buyurudam. Qalu, emi hadistin başka nemesi geldi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin hadisini Ayşe'ne öz aytıp koydu. Andan keyin hadis başka nukka burulup atattagı. Qalu, keyin şol sahabalar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'ga ne dedi? İnna lesneke hay'atika ya Resulallah. İnnallaha kad gafara laka ma taqaddama min zembik ve ma ta'akhkhar. Çığındığında Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den murdağı jana kiyinki günölörü toluk geçirilgen insan ele. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem namazını şunçalık köp turgandыкtan buttары şişip kanap ketkenge çeyin ibadat kılgan. Ayşe neviz, ya Resulallah, senin günöңdün bardığı geçirilbedi öyle. Ne gözüңdü kıynaysın degende ne dedi? Afala akunu abdan şakura. Men oşol menin büt günömdü geçirip bütün dünyaga rahmat kılıp jibерген Allah Taala şükür kıluvçu bolboymун dedi. Biz butuğuzdun şişip ketkençe emes. Bir adam darat kılıp çıkkanga çeyinler namaz okuyabız da. Şunçalık tez bitiriyoruz. Emi oşondoy degende sahabalar aytты. İnna lesneke hay'atika ya Resulallah. Ey Allah'ın elçisi, biz sendey emesmiz biz. Sendey olup Allah Taala senin aldığınкы жана murdağı günölörünü geçirgen biz anda emesmiz. Sen bizge kövrөөк ibadatарды жүктө bizge. Biz kövrөөк ibadat kılalı. Biz sendey emesmiz. Senin günöň geçirilgen, oşon üçin bizge özüňe okşop ele biraz neme kılıp jеңилдетип berdiň. Bizge kövrөөк buyruktardy ber. Biz sendey emesmiz. Sen değişke girgenge sen Allah Taala sağa kepilip giren. Biz sendey emesmiz. Bizge kövrөөк ibadat berin. Sebebi sahabalarda ibadatты köp kılууga aşıkkan qoom bolgon. Peygamberimiz kaytarsa da ibadatты köp kılgan. Anan Peygamberimiz ne dedi? Siler ibadatыңардын köpçülügü menen emes, Allah'ın rahmatı menen beýişke giresиңер. Bolgonu siler şu Allah Taalaga kılıp atkan ibadatыңарды üzgültüksüz kılgılar. Peygamberimizga kılgan ibadatыңарды üzgültüksüz kılgılar dedi. Bizge de şunday kılabız da, ya bismillah degendele orozonu başlayız şu yomul isneyn, yomul hamis kaltırbay oroza karmayım desin, 2 cuma karmagandan keyin bol unutup kalasın. Anan keyin yok. Men Davud aleyhisselamın orozasını karmayım, bir gün açıp, bir gün oroza. Bir gün açıp, bir gün oroza. Men o şeydi, 1 yıl oroza karmagam. Bir gün açıp, bir gün, andan keyin 1 yıldan toktop kaldı.
Демек, пайгамбарыбыздын бизге көрсөтүп аткан жолу sen ibadetini көп емес, аз болса дагы менен саз болуп ошол улана турган болсун. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам дагы Айша энебиз риваят кылган хадисте, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын хадисин риваят кылат. Бул хадисти имам Бухари рахматуллахи алейхи өзүнүн сахих китебинде 6465 хадисте баяндайт. Не? Ахаббул а'мал илаллахи адвамуха ин қалла. Ахаббул а'мал илаллах. Аллах Таалага эң жагымдуу амал, эң сүйкүмдүү амал, кабыл болуна турган амал, Аллахка жагымдуу амал адвамуха, үзгүлтүксүз биринин артына уланып турган амал. Садака бересиңби, дайым садака берип тур. 1 сомдон берсең, 100 сомдон берсең да дайым садака берип тур. Себеби ас-садака тураддил бала, садака жамандыктардан, балелерден сактайт дейт. Bir gün 100 сом берип коюп, эртеси жок эмес. Аз-аздан болсо да бере бер. Адвамуха илаллахин қалла. Аз болсо дагы деди. Бул Бухари, Сахих Бухарида риваят кылган хадис. Эми ошол жерде пайгамбарыбыздын сахабаларына айтты: силердин менден ибадатты көп буйруга ганга силер ашыкпагыла, менден андай талап койбогула, силер аз болсо дагы улантып ибадат кылгыла dedi. Qalu inna lasnaka hay'atika ya Rasulullah degenden keyin fayaghdabu hatta yu'rafa al-ghadabu min wajhihi. Andan keyin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin yüzünün açulanganın eldin bardыгы gördü deydi. Açusu geldi. Alımlar aytat, hakikat üçün, din üçün, şariat üçün biröөгө ümmetke bir jakşı mamune, bir jakşı sabak aytıp atsaң, ошону кабыл албай атса, ачуу келүү машруу дейт, шариатта айтылган. Пайгамбарыбыз ошон үчүн ачуусу келди дейт. Кандай мен силерге кыйналбасын деп, азыраак болсо дагы үзгүлтүксүз кылып турган десе, мага көп Бану Исраилге окшоп көп нерсени талап кыласыңар деп ачуусу келди. Ачуусу келгенинин да жаны бар, себеби биздин үммөттүн алсыз экендиги кабар берилген. Эгерде көп жүктөлүнсө, ал ошол амалдардын бардыгын аткарбастан bir gün аткарып, bir gün калып кетмек. Андан Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям якул, андан кийин айтты: "Инна атқакум ва а'ламакум биллахи ана." Эми силерден такварак, силерден а'лам, билимдүүрөөңөр, Аллах Тааланы таануучуңар менмин деди. Силер менин аркама нерчи бергиле? Takva bolsun ошо менчелик болосуңар. Бирок ошо мен айткан буйрук менен баса бергиле, силер ийгиликке жетесиңер деди. Ошон үчүн ушул пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям тарбиялаган сахабалар тирүү мезгилинде бейиш менен сүйчүлөнгөн. Ошол пайгамбарыбыздын тарбиясын алган сахабалар. Азыр элестетиңиз, сизди бирөө бейишке киресин, сага гарантия десе эртең кетти. Пайгамбарыбызга Умар ибн Хаттаб, Хузайфа ибн Яманиден канча жол барып сураган, яра Хузайфа, пайгамбар өтүп кеткенден кийин халифа Аббак өзү халифа болуп турганда айткан, я неме Умар Хузайфа айтчы мага, пайгамбарыбыз мени мунафыктардын арасынан эсептеген эмеспи деп. Инна атқакум ва а'ламакум биллахи ана, менин жолума жүрө бергиле, иншалла ийгиликке жетесиңер деди. Андан кийинки хадис 14-cü babda babun men kariha an ya'uda fil kufri kama yakrahu an yulqa fin nari minel imani. Emi bul babda İmam Bukhari rahmatullahi aleyhi hadisten özü dalil kılıp üstüne tarjima bab kılıp aytat, imandan deyt. Bizin kitabı iman, imandan deyt. Men kariha an ya'uda fil kufr. Kufurga qaytuunu kanday jaman görü, kufurga qaytuunu jaman görü, kama yakrahu an yulqa fin nar. Tozokko taştagan kanday jaman görübüz, kufurga qaytuunu şunday jaman görü imandan dedi. Adamlar musulman bolgandan kayra imandan kaytbaşı gerek. Musulman ошол iman adam zatına berilgen bir çoğun nemat. Kança degen adamlarga Allah Taala imanı nasip kılbay atat. Sebebi iman Allah Taala'nın kolundağı nerse, Allah Taala'nın buyruğundağı nerse, kimdi kalasa tuğra jolga başlayt. Egerde sizin imanınız var, dindesizbi, şükür kılыңыз, siz Allah Taala'ga jakkan insansız. Emi ошол
кайра капырлыкка кайтуу, кайра шарияттан кайтуу, кайра намазды таштоо, Кудайды жоктоп, кээ-бирлерди угуп атабыз азыр. Мен жолук салындым эле, мен кайра кайттым деп жолугун чечип, мен кыйынчылык мезгилде ушу жолук салындым эле, көрсө акыйкат бул жакта эмес экен, акыйкат бул эркиндик экен. Мен кыйналганда, жана стресске түшкөндө эле жолук салынып алыпмын дегендер болот. Себеби Аллах Тааланы тааныган жок. Же болбосо Аллах Таала ошо ыймандын бир аз берди дагы татыктуу эместиги үчүн аны алып койду кайра. Кудайым ошондой нерседен сактап, ыйманыбызда бекем болууну насип эткен болсун. Негизи бул хадисти пайгамбар имам Бухари рахматуллахи алейхи мурдарак айткан. Анан бул жерде ошо ыйманга байланыштуу болгондугу үчүн кайталап атат. Ошону бир сыйра гана айтып өтүп кетебиз. Qala haddathana Sulaiman ibn Harbin qala haddathana Shu'batu an Qatadata an Anas radhiyallahu anhu an an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان. Üç amal var. Je bolsa üç nerse var. Kaysı bir adamdan uşul üç nerse tabılgan bolsa fihi vecede halavatel iman. İmandın damın tatat dedi. İmandın damı var özünçe. Al imandın damın adam kaçan tartat, kaçan anın ibadatı göğüyüp başka kılgan amalına karaganda ibadat kıluu aga süykümdүү olup başlaganda imandын дамын тартат. Канча деген адамдар бар, имандын дамын тата элек. Кантип тата элек? Аны каяктан билесиз? Намаз окуганда, намазга турганда жалкоо болуп турушат. Кусала. Намазга тургандалар жалкоо болуп турушат дейт. Намаздарын араң окушат дейт. Демек алар имандын дамын татырек. Тамак жегенибизде билип атабыз го, лагмандын дамы кандай, аштын дамы кандай, имандын да дамы бар. Эми ушу үч нерсе кимде табылган болсо, ал ошол адам имандын дамын татат дейт. Биринчиси, "Ман кана Аллаху ва расулуху ахабба илейхи мимма сивахума." Качан гана Аллах Таала жана анын элчиси башка нерселерге караганда ага сүйкүмдүү болуп калган болсо, мына ошондо имандын халаватын билип баштайт. Качан бизге Аллах Таала бизге башка нерседен сүйкүмдүү болуп баштайт. Башка нерседен алдын болот. Бизнесиң турат, намаз турат. Намаз биринчи орунга коюлганда, демек сен Аллах Тааланын сага немат кылып берген иманынын дамын татып атасың. Адам мен bir insanды көргөм, намаздын саатын карап турат. Намазга жакын калганда даярданып, аз калды деп дарат алып. Демек ал имандын дамын мисалы Кубанычбек деген биздин Көлдүк акебиз бар өтүп кетти. Качан карасаң биринчи сапта окуган намазды. Каерде болсо да, сапарда болобу, башка жакта болобу, ал киши ошол намазга жакын калганда даратын алып биринчи сапта отурган. Ал киши имандын дамын сезип баштаган. "Ман кана Аллаху ва расулуху ахабба илейхи мимма сивахума." Башка нерселерден өкөнүн рахаты жогору болсо, Аллахтын буйругун аткарса, пайгамбарыбыздын буйругун аткарса, ошол адам имандын дамын тартып баштады. Азыр менден көп адамдар маселе сурайт да, соода боюнча сурап атышат дагы, ушундай соода кандай болот дейт. Бул соода дурус эмес десем, ошол сооданы да башка жак мындай кылса кандай болот? Эптеп адал кылып бериш керек да. Эптеп ошого адал кылып бериш керек. Маселе анда бизге бизнес кылуу кыйын болуп калат, кандай кылабыз деген адамдар да болду. Жок, шариатта ушундай нерсе. Ошол шариаттын жолу менен бизнес кылып, ибадат кыла бергин, Аллах Таала береке берет. Көп амалда, көп акчада эмес берекеч, Аллах Тааланын ыраазылыгын. Аз акчаңыз көп нерсеге жетет. Өткөндө бир иш болуп калды. Биз үйдө ремонт кылып атабыз, үй салып атам. Акчам түгөнүп калды. Анан эмне кылат экенмин деп Кудайдан тилеп, канча азыраак калганда мен ойлодум, бир аз барып карасам, жок. Көп эле акча бар экен. Бирөөлөр жардам берген баш. Акчанын көптүгү аздыгынан эмес, Аллах Таала береке берип койсо ошондой болот экен. Ал акча тууп аткан жок, болгон Аллах акчаңа береке берет, усталарың арзаныраак бир нерсе кылат, дагы бир нерсе болот, бир жерден бекер бир нерсе келип калат, тиги арзаныраак берип калат, Кудайым ошонун берекесин бере берет. Демек Аллах Тааланын буйругун аткарууда башка нерседен алдын койбош керек Аллах Тааланын буйруктарын. "Ман кана Аллаху ва расулу
ahabbu ilayhi mimma siwahuma. Andan keyin man ahabba abdan la yuhibbuhu illallah. Uşul jerde da bir nerse aytaylı. Umar ibn Hattab radıyallahu anhu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den uşul hadis uqqanda ne dedi? Ya Resulallah, men dedi bütünдөй nerseden seni Allah'tı aldın koyam illa nefsi dedi. Özümdü senden artık göre albayım dedi. Peygamberimizin bir hadisinde şu, kim benim özünün dağı жақсы görmese imanı tolup bolboyt degan hadis aytkandan keyin. Ошондой болуш керек да адамдарчы, oyun açık айтыш керек. Bizde ушундай нерсе бар да, bir sözdü айтат да, анын аркасына эки иттин өлүгүн көмүп, анан күтүп турат да сенден. Ошо сен ойлогон нерсени сен аткарышың керек да. Анан сен билбейсиң да, сен гайыпты билбейсиң, анын оюн билбейсиң, Аллах Таала билүүчү, анан sen тура эмес кылып калсаң анан капы болот. Мен мындай дедим. Сен айтпадың аны мага. Муну неме кылганда ошону максат кылгам. Жок, сен ачык айт. Ачык айтсаң, иш тез бүтөт, жүрөгүңө дагы бир оорлук келбейт. Бир нерсе жактыбы? Сразу айт. Чоба устаз бар. Муну кыз жактыбы сага? Барып айт, эме жагып калдың. Атаңа барайын. Ол кызга муну жигит жагып калды, барып айт. Мен сен мага жактың. Мен ал деп эле. Ачык сүйлөгөн адамдарга жеңил болот. Анан bir сөздү сүйлөп, анын аркасына эки сөздү жашырып, анан ошондо мен муну максат кылган болчумун. Анан тигинде качан билесиң? Качан гана ал убакыт өткөндөн кийин болгондон кийин дейсиң. Тигини айтып атканы муну максат кылган экен дейсиң. Ачык болуш керек. Бул мен айтайын деп атам. Умар ибн Хаттаб жөнүнөн ачык айтты. Я Расулаллах. Ооба, мен сени жакшы көрөм, бир өзүмөн артык жакшы көрө албайм сени деди. Мен өзүм жакшы көрөм. Дедилер, я La ya Umar dedi. La ya Umar. Anday bolbayt ya Umar dedi. Anday imanı tolup bolbay kalat sen dedi. Degenden keyin bir rivayatta Umar radıyallahu anh'ın kökürögüne urdu dedi. Urgandan keyin el-an ya Resulallah. Azır sen menden dünyayı bart deseden özümön dağı sen artıksın maka dedi. O sahabalar da bunu özünün tecrübesinden ötkürgen. Kimde? Allah Taala'nın jana Peygamber ağa başka nerseden artık bolğandygyna. Bul hadisти İmam Müslim adaşmasam İmam Müslim rahmetullahi aleyhi rivayet kılan. İkincisi men kana Allah ve ve men ahabba abdan la yuhibbuhu illallah. Eğer de bir kuldu, bir adamdı жақсы görgön bolsoň, anı Allah üçün жақсы gör deydi. Allah üçün жақсы görü kanday? Bir adam menen mamile kılıp atasyňby? Kuday üçün mamile kıl. Anın boyuna, anın suluğuna, anın ayalına, anın beyligine, anın baylığına qarap mes, Allah üçün dostoş, Allah üçün bir adamdı жақсы gör. Anan Allah üçün biröni jaman gör. Jönüle bunu kıyşık, anan bul menden bayıp ketdi, munday dep jaman görbe. Menin dinimi karmanbayt dep jaman gör. İslamga düşmanlık kılıp atat dep jaman gör. İslamdan alыстап atat dep jaman gör. İslamdın amallarını atkarbay atat dep jaman gör. Allah üçün жақсы gör, jana Allah üçün jaman gör. Ne dedi? Men ahabba abdan la yuhibbuhu illallah. Allah üçün gana жақсы görsöň, bul süýük akiretlik bolat. Bul süýü de uzaktyk bolat. Ayalyňdy жақсы görsöň de Allah üçün жақсы gör. Allah Taala uşunday maga bir жақсы jar berdi. Allahym uşunu maga bir жақсы kılgın, men gelgende esala turgan ayal kılgın dep ayalyňdy da Allah üçün жақсы görsöň, jaşoğuň жақсы rahatly bolat. Dosuňu dagı, başka bir adamdy dagı mına uşunday. Wa man yakrahu an ya'uda fil kufri ba'da iz anqadhahu Allahu kama yakrahu an yulqa fin nar. İmam Bukhari rahmetullahi aleyhi hadistin uşul bölügünü alıp durup tema kılıp koydu. Biraz başkaçarak kıldı özünün ibarası menen. İmam Bukhari rahmetullahi aleyhinin usulu şunday. Tema koyordu, hadistin bir bölügünü alıp gelip koyot. Je bolbosa ayattan bir tema alıp gelip koyot. Anan sahabalardan je tabiinlerin sözlerini alıp geldi. En bul jerde men kana yakrahu an ya'uda fil kufri. Bolbosa bir adamın kufruga kaytuusun ba'da iz anqadhahu Allahu. Allah Taala anı karangılıktan saktagan bolsa, anı türköylükten saktap, imanга, kapırlıktan kaytarıp uşul jaman jaşoodon anı kutkargan bolsa, anan al gayra
küfürgө, dinsizlikке kaytkан bolsa muna ушундай жаман көрдүм. Kama yakrahu an yulqa fin-nar, кандай эле bir адамды тозокко таштаганды кандай жаман көрөбүз, ошондой жаман көр дейт. Демек, Аллах Таала берген иман бул немат. Нематка шүгүр кылбасаңыз, нематыңызды алып коюшуңуз мүмкүн, бир нерсени себеп чыгарат. Бир сөз менен динден чыгып кетесиз. Бир сөз менен иманга келесиз. Ошон үчүн bir адамды капырга чыгаруу жакшы эмес. Bir адамды бидатчы деп айыптоо жакшы эмес. Bir адамды исламдын амалдарын аткарбай атасың деп өзүнүн түшүнүгү менен бирөөнү айыптоо жакшы эмес. Себеби Аллах Таалага иман берди, бул нематты сен ушул нематты ошондон кетүүсүн каалап атасың да. Муну капыр деп айыптасаң, демек Аллах Таалага ыроглогон иманга сен наразы болгондойсуң да. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын bir берекелүү хадиси бар. Bir адамды я кафир, ey капыр деген болсо, ал капырлык анда жок болсо өзүнө кайтат дейт. Кудайым өзү сактасын. Канча деген адамдар бар азыр. Хада мушрик, бул мушрик, хада кафир, хада зиндик деп эле оңой эле айтып коет. Өзүнүн туура эмес түшүнүгү менен эле. Азыр эмне болду? Бул бидатчы. Бардыгы бидатчылар. Имам бул жерде дуа кылып, зикир чалып атса, bu bidatçıların arkasına erçi ketip, eşke çıkıp ketet, же болбосо жамаатка каршы туруп намаз окуйт. Бизди биримдикке, ынтымакка, бир мечиттин жамааты болгондон кийин, бара турган жерибиз бейиш болгондон кийин анча душмандыгың күчөйтсен. Ушул кылган нерсе шариатка каршы келбейт, чоң деген алымдар ошого макул деген. Ушундай болсо бул дурус деген, адамдарга таалим, чогуу дуа кылуу деген. Бирок эми сен түшүнүгүң менен жашаш кыйын да. Адамдар, биздин устазыбыз бар, Шейх Тарык Сардар Али деген, берекелүү устаз, машалла. Ошо ачуусу келгенде бир жолу айткан. Я хада дейт, ey, бейишке өзүң барып эмне кыласың сен? Жалгыз эле 4-5 эле барып эмне кыласың? Бейиш кеңири. Бардыгы батат аяка. Не кыласың калган барын капырга бидатчыга чыгарып, бейиштен аларды кызганып жөн кой. Сен ушуну туура көрүп атасың, кыла бер. Жамаатка келгенде кичине адеп сактап кой. Имам Шафии рахматуллахи алейхи барганда кунут окуа деди имам Абу Ханифаны зияратка барганда. Урмат кылып кой бир аз. Демек, бирөөнү капырлыкта айыптоо, бирөөнүн капыр болуусун каалоо бул жакшы эмес. Кайра өкүнүшүбүз керек. Bir адамдын имандан кайтып, имандан капырлыкка кайтуусун жаман көрүү деп атат. Ушул имандан дейт. Иманың толук болуп атса, бирөөнүн бидатчы болуусуна сүйүнбө. Бирөөнүн капыр болуп аткандыгына сүйүнбө. Бирөөнү капыр кылып сүйүнбө. Бирөөнү бидатчы кылып сүйүнбө. Хаммад ибн Аби Сулайман рахматуллахи алейхи Абу Ханифанын шакирти. Munazaraga baratır eкен. Adamlar менен талашып, тартышып, сенин акыйдаң туура эмес, меники туура, шиялар менен, анан Кадария, Ал-Жабария деген ошол мезгилдеги азыркы Вахабия дегендей адашкан коомдорго барса, Хаммад ибн Аби Сулайманды Абу Ханифа тыйган экен, барба сен талашка. Я абати, атам, имам, сен өзүң ошону кылбадың беле? Канча жолу Басрага барып, адамдар менен мунакаша кылып тартышып канчасын жакшы жолго салбадың беле? Эмнеге биз сен тыйып атасың? Абу Ханифаны билесиңер, биринчи фикка кирелектен мурда акыйда илим менен алектенген. Жаллаң акыйданы окуп, адамдар менен бахсташып, аларга далилин коюп, Кудайдын бар экендигин, пайгамбар экендигин далилдеп, адамдардын адашкан жолунан кайтарган. Кийинчерээк анан кийин ал эмне фикка кайткан. Анан Хаммад ибн Аби Ханифа айтат, абати, ата, сен өзүң ушу жолдо эмесмиң, биз эмне тыйып атасың? Десе, билесизби, имам Абу Ханифа эмне деген? Силер менен биздин ортобузда чоң айырма бар деген. Кандай айырма бар, абати? Кандай айырма бар? Биз деле сен кылган ишти кылып атабыз? Жок. Биз барып бир коомду, адашкан коомду кайра хидаятка, туура жолго, пайгамбардын жолуна чакырып атканда, саллим, Аллахым ушуну адаштырбагын. Ушул туура сүйлөп калсын. Азыр мен ушу менен талашканы келдим. Ушул туура биздин сөздү айтып калсын. Башкасын айтпасын деп зикир кылып, дуа кылып турган экен.
Анан ошол дуасы дагы болбой барып туура эмес айтканда, жок андай эмес, мындай деп шариаттын өкүмүн көргөзгөн. А силер андай эмессиңер. Силер кандайсыңар? Азыр бул аңтарылса, сөзүнөн адашса, мен ошол жерден кармасам, анан кийин мына адашканың деп элдин бардыгына жарыя кылып, мен жеңдим. Алла, муну уктуңарбы муназара? YouTube'да бар. Жеңдим. Жок, биздин максатыбыз алардын кабырга кайтуусунда бидатчы болуп же болсо бир туура эмес жолдо калуусу эмес. Аларда биздин катарыбызда, биздин сабыбызда бирге азыр кандай болсо, бейиште да биздин сабыбызда турушун каалайбыз. Болгону аларга кээде чектен чыгып жаман сөздөр айтса, кичине урушуп коёбуз, жана атасы баласын урушкандай элечи. Атак алардын адашуусун каалап аткан жокпуз. Алардын туура эмес жолго кетүүсүн каалаган жокпуз. Воллохи каалаган жокпуз. Аллахка ант ичип айтам. Ушулар ушул жолдо адашып жүрсүн деп ушу биз неме кылган жокпуз. Ушулар бизге кайтсын, айталычы. Ошо кол көтөрүп намаз окуп атканың туура эмес. Туурасы бул, ал өкүмү кеткен, мына далилдер деп айтып атабыз. Ушу намазын туура окуп калсын. Канчалык намазыңда кыймылдай берсең, намазың макрух болот, соо азаят. 1500 сахаба Куфага барып, Ибн Мас'уд, Али, Алкама, ошо барды колун көтөрбөй эле окуган, ошо 1500 сахаба. Омар ибн Хаттабтын мезгилинде кол көтөрүлбөй окуган, халифалык мезгилинде, Абу Бакырдын мезгилинде, халифалык мезгилинде адамдар колун көтөрүлбөй окуган. О бир хадис бар. Ал хадис мансух, өкүмү кеткен. Ошону карманып алып эле бизден бөлүнгөнүңдө мүйүз чыгабыз ага. Кел биздин жамаатка, биздин катарга кел. Азыр кандай бирге болуп атсак, бейиште да силер менен бирге болууну каалайбыз. Биз жаман нерсени каалабайбыз. Биз сабагыбызды мынтип эле улантып атабыз, бирок алардын сабагын угуп атабыз. Жалаң гана бизди сөгүү менен гана. Киргиле. Киргиле сабактарын окулаган. Жалаң бүгүнкү тема паланчалардын намаздан кийинки кылган дуалар бидат, ошонун өзүн далили. Кол көтөрбөй атышат, бул мындай. Булар маулид кылып атат, бидат. Адамдарга илим берүү эмес, адамдарга жаман маалымат берүү. Келгиле бирге болбойлубу? Хадисте пайгамбар не деп атат? Bir adamga iman berilgenden andan imandan kaytuusun jaman görü. İmandan da. İmanın toluk bola turgan bolsa biröөнү adашууsun kaalaba. Andan kийинки hadisiz 39-40 minut vaqtыбыз kalıptır. Babun tafaduli ehlil imani fil a'mal. Bul babda İmam Bukhari rahmetullahi aleyhimne tafadul. İman eyler, musulmandar amaldarda argандай boluşat. Birinen biri jogor bolot deydi. Kançalık amalды көп kılganın soğu көп bolot. Amalды azırak kılganın soğu az bolot. Amalды көп kılıp riya kılganın soğu jok bolot. Amalды kılıp durup Allah Taala görsün desen bardık amalın kuyup deme. Adamlar görsün desen bardık amalın kuyup ketet. Demek adamlar argандай eken. Amal kılууda. Oşol boyunca bul jerde hadisти bayandat. Qala haddathana İsmailu. Qala haddathani Malik bin Anas. An Amr ibn Yahya al-Mazini an abihi an Abi Sa'id al-Khudri sahabi celil. Bunların tercümesini ömür bayan okuganbız. Anin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ennehu qal. Peygamberimiz aytdı: "Yedhulu ehlul cenneti cennete وأهل النار النار ثم يقول الله تعالى أخرجوا من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من الإيمان." Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytat, kıyamet bolgonda bardık amaldar toktop, bardık Allah Taala'nın aldına var mahşarga toptolup, Argimdin esep kitepleri tarazaga tartılıp bütkönden keyin yadkhulu ehlul cennet cennet eyleri beyiş eyleri beyişke gire turganda Allah'ın barızdı beyiş eylerinden kılsın. Ve ehlun nar tozok eyleri tozokka gire turgan mezgilde Allah Taala'm tozoktan barızdı asıragan bolsun. Summa yaqulullahu Taala merimdu jana ırayımdu Allah Taala şunday dep kayırlat deydi. Akhricu ey perişteler çıgargıla. Akhricu tozoktan çıgargıla. Sebebi al jerde ümmetin köpçülüğü tozokka girip ketetken. Merimdu Allah Taala oşol ümmet özünün pendelerini görüp kayra aytatken periştelerine akhricu men kana fi qalbihi mithqalu habbatin min khardalin min iman. Bir güldün danegindey sarı gül dep koyat.
Şu sarı güldün denegindey bir imanı sarı kıçkıl böyle ne? Sarı kıçı. Sarı kıçının danınday imanı barlardı çağırgılar. Biraz ile imanım var. La ilahe illallah Muhammed Resulullah dep kaldığını çağır. Az gebikler aytadi la ilahe illallah Muhammed Resulullah dep durup Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tavassul ol ya Allah Peygamberimizin urmatına mağa ilim ber desen Abu Cahil'den de kafir degen jana cemaatin başçısı. La ilahe illallah Muhammed Resulullah dese oşol kiçine janağı sarı kıçının danınday imanı olsa tozoktan çığa turgan bolup atsa аны міне тозаққа кіргізіп атасың сен. Аллах Таала тозақтан шығарусын үміт қылып атса, пайғамбарымыз мен үмметімнің біреусі де тозаққа кіру үшін қалабайым десе, сен міне олар тозаққа кіргізесің. Менде бір китап бар. Атайын бүтіндей үмметті қапыр деп сипаттаған деген бір китап бар. Жаллаң şu бізден бұл қапыр, бұл қапыр, бұл қапыр, тей қапыр. Allah Taala'nın merimdүүлүгү менен кимдин жүрөгүндө бир аз иманы болсо ап чыккыла чыгат экен. Фаюхрижуна минха qad iswaddu fayulquna fi nahril haya. Bayagılar adamlardan tozoktordan çıkargandan keyin qad iswaddu kuyup kapkara bolup ketişet eken. Andan keyin ana fi nahril haya anan az janagı suga mürök suga da mürök dep aytılmayt, bir suga taştalanat, haya degende şol dengi su dep aytılınat, ошол жерге жуулуп тазаланат экен дагы. Al hayati şakka malikun. Malik bu жерде haya dep alif menen geldi, ana hayatun da hayati dep ne? Ta marbuta menen geldi. Kaysınısınday aytkanlığına şektengenligi üçün iki rivayatta da yapıp geldi. Fayanbutuna kama tanbutul hibbatu fi janibi seyl. Emi bir yerlerde sel alıp ketkenden keyin al jerde toprak uyu, al jerde nemeler ösüp çıgat go, janagınday çöptөр ösüp çıkkanday, oşolor ne tazalanıp anan keyin janagı tozokton çıkkan musulmanlar önüp çıkışat eken. Alam tara annaha takhruju safra multawiya. Orolungan sen görmedin boşol jana sarı kıçkının orolungan sapsarı bolgon güldü gördün bile oşondoy bolup çıgat deydi. Bu hadisten emnelerdi alsak болады. Demek her bir adam bu dünyada özü kaysıl jaka baruusun özü çeçet eken. Ağa hiç kim zulümlük kılgan жоқ. Allah Taala ihtiyar berdi. Beyişti kalagandar beyişke hareket kılsın, tozoktu kalagandar tozok hareket kılsın. Emi ошол hareketine jaraşa özü amalın topta bargandan keyin tozoktoğular tozokka beyiştegiler beyişke girgenden keyin dagı Peygamber Allah Taala tozokton dagı ошol biraz imanı barlardı çıgarıp anı juup tazalap anan kayra beyişine girgizetken, birok alar beyiştin tömönkü darajasında boluşat, üstünkü darajaga çıga alышпайт. Allah Taala barыбызды ошол өйдөңкү бийик бейиштин даражалар Фирдаус бейиштине киришти. Аллахым насип эткен болсун. Allah Taala бизди ушу эсепсиз эле бейишке киргизген болсун. Мен хусиба узиба дейт. Ким эсеби эле кылынса азапталынат дейт. Ya Allah'ım esebi жок эле киришти насип этсин. Анан биз дуа кылабыз, ya Allah пайгамбардын шапаатын насип кыл депчи. Ооба, ушундай дуа бар. Бирок ya Allah'ım esebi жок эле киргиз деп дуа кылайлы. Peygamberimiz kimge şafaat kılat? Peygamberimiz günökör pendelerine şafaat kılat. Tozokko öküm çıkarılıp, tozokko gire turgan bolotkanlara şafaat kılat. Allah'ım bizde şu esepsiz ele beyişe girişini nasip etkin. Allah'ım bizim imanımızı bekem kılgın. Allah'ım bizde bürölördün imandan getüsün jaman görüşüler kılgın. Adamların bardığın imanға gelüçülerden kılgın. Jana imanımızı salamat kılıp Allah Taala'nın aslında yüzü jarık barın nasip etken bolsun. Ve sallallahu teala hayra halkı Muhammed ve ala alihi ve ashabi ecma'in. Esselamu aleykum.